Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelayo uTintswalo. So bazalwane, ngizoshare i-testimony yami namhlanje. So ngizoshare nje i-testimony yami uNkulunkulu engangenzile yona bazalwane. So ngumntwana owakhulela ebandleni but bengingakholwa, bengikhonza kepha bengingakholwa bazalwane. So kwathi makuhamba isikhathi kwafika lo nyaka wa-this year bazalwane. Ifika unyaka wa-this year na so bengikwenza konke okwezwe bazalwane. Bengikwenza konke nje ongaqabanga. Bengibhema, bengiphuza utshwala, bengiluka ikhanda, bengifaka ama-eyelashes, bengifaka amabhulukwe, bengitshola, bengikwenza konke nje bazalwane okungekho right, okungakona kaNkulunkulu. So kuhamba isikhathi bazalwane ngoba nemvuselelo iresi. Bakubakho nemvuselelo so bazalwane ngizoba fast inyana for isikhathi. Kwathi makuba nemvuselelo iresi, bengiserumini lami ngizilelele. By that time benginabangani nje futhi abaningi. Omunye nje isikhathi esiningi bengihamba ngobhema naye because beyahlezi ebhema nje vele beyayithandela ukubhema. So yeah, benabangani abaningi bazalwane. So okay, kuba nemvuselelo iresi. Uma kuba nemvuselelo beyiseduze neblock yami. So okay, ngaphuma ngama ngaphandle ngamamela. Okay, ubrother wapreacha lapha kule mvuselelo. Wapreacha about ukubuya kaJesu, wapreacha about ukuguquka, ukurepenta, ukuthi sifuna uJesu esatholakala. So bazalwane, that day yeah, ngizwa amandla uma ngicele beyapharetha ngenye indlela. Ngizwa amandla ngisayimele nje ekudeni lena. Ngasase ngikhala ngiyi-one ngendlela intshumayelo yangisitha ngakhona bazalwane. So ngadecide ukuthi yazi I have to go back to God bazalwane. So okay, kwasemva kwemvuselelo baba nenkonzo nje ngoma-6 ngahamba ngabajoyina. Ngafika enkonzweni yakhona abajoyina abangasebenzisa kahle nje bazalwane ngoba mnandi ngoba yilokho. Kwathi-ke sengibajoyinile wasekhona bafika abaninje ingcikezi yethu zafika zazongivakashela nje zazokhuluma about izwi likaNkulunkulu since bengisafika. So bebafuna ukuthi ngazi more about God, ngingaze ngigive up ngicela ukufika. So okay, bafika bangitshela nje about uNkulunkulu, bangitshela about uNkulunkulu, bangifundela ama-scriptures. But that time bengalisi about izwi nje, bengumuntu ongalifundi vele nje inhloko iBhayibheli. Bengigcine enkonzweni ngize ngolivula futhi ngeSunday landelayo. So okay, bangitshela nje about uNkulunkulu, bangivela ama-scripture. Bazalwane ngaba interested ekwazini uNkulunkulu, aba interested ekwazini uJesu Kristu. And then bangitshela ukuthi since vele ngingazi lutho about uJesu Kristu vele, since nje ngumuntu ongenayo knowledge eningi, manje sengihambe ngofunda incwadi kaJohn. So ngaqala incwadi kaJohn from chapter 1 to the last chapter. Lokho ngiyifunda nje about uJesu, about ama-miracles abayewenza, about nje yonke into about uJesu nje ngifunda ngalokho. So ngaqala ngaba nothando leBhayibheli from lapho bazalwane. Accept uNkulunkulu, accept uJesus Christ empilweni yami. Ngaqala ngaba umntwana okhonzayo. Ngaya enkonzweni every day. Ngiye enkonzweni every Wednesday, every Thursday. Like onke lamalanga bebahlangana ngawo bengisengibajoyina ngiye enkonzweni, ngikhonze nabo. Sikhonza uNkulunkulu ukukhonzeka nje bazalwane. So singena kuma-fasting that time bese ngibona ukuthi nami sengiyakhula spiritually because bese ngifila ngenye indlela nje mangikhuleka like bese ngibona ukuthi sengiyakhula spiritually. And then singena kuma-fasting bazalwane, sikhuleke senze konke lo sikhuleke senze konke. So kwakungelinye ilanga ngizilelele nami ngiyisibhekela uTikTok bazalwane. Ahlangana nevideo omunye umama ekhuluma about i-holiness, ekhuluma nje ngezinto ezenziwa yizwe against uNkulunkulu, izinto ezenziwa emabandleni ezingazona ezikaNkulunkulu. Ekhuluma about amabhuku, akhuluma about izinto esizenza emakhaya, akhuluma about yonke into ama-makeup wonke nje. So by that time into eyangenza ukuthi ngize ngimamele kakhulu about that thing, wakhuluma ngamabhuku bazalwane ngoba i-conviction yami yokuqala ibhuku vele. Okay, ngathi ngiceda ukumlalela ngaba lento ukuthi mani ngimzibe ngithi hayi mani uNkulunkulu akabhekanga indlela ocabanga ngayo, ubheke ukuthi inhliziyo ithini, ukuthi enhlizweni like uyabo umkhonza ngeqiniso yini. Ngangaba nendaba nalento leyo bazalwane, so ngiyi-ignore. But that day azange ngilale nje vele ubusuku bonke into solidlala engqondweni, ngibathe ngicabanga izinto ilokhu idlala indaba yebhuluku ekhanda bazalwane. Ngabona ukuthi le ndaba kani-serious yini lento bazalwane. Ngibathe zama ukulala lokhu idlalile njalo indaba yebhuluku ekhanda.
ngigcine ngiyibona sengikhala ke bazalwane conviction ke abaningi bayayazi ukuthi kanjani. Ngigcina sengiyibona sengikhala ngingacoliswa umoya ongcwele ngabona ukuthi impilo kahle kahle umoya ongcwele akalifuni kahle kahle uNkulunkulu akalifuni. So bazalwane ngazama ukuthi ngiliyeke I think nje uma 3 days 4 days ngingagqokagcoki. Kuhamba isikhathi futhi ngabuyela kilo bazalwane. Kepha mangisuke ngibuyela kilo manje bekuba khona into nje engihlukumezayo emoyeni. Ngize ngathi angimameli, ngize ngathi ngizibisele emuva ngempilo yami like. So bazalwane one day ngahlangana nomunye nje inqheko sisebhasini then sakhuluma about uNkulunkulu, sakhuluma about uNkulunkulu then wacala ukukhuluma indaba yebhuluku ukuthi ngikholwa kanjani ngisagcoka amabhuluku. Abanye like lento yangibamba ngenye indlela like ngavele ngizwe ubuhlungu ngasho ukuthi kanti umuntu waphinda ngitshaya ngebhuluku lo kodwa ngisayiziba indaba yebhuluku like ngabona ukuthi umoya ongcwele ungilanda ngazo zonke iy'ndlela, uNkulunkulu usebenza ngazo zonke iy'ndlela ukuthi vele lento ngigcine ngiyiyekile. Bazalwane ngabona ukuthi okay yazini lo muntu lo ngibuza umbuzo nje oxakile. Ngabona ukuthi yazi lento asingiyeke because lokhu ngiyiziba and lokhu lento yabuya. Ngagcina sengiyiyeka bazalwane ngithi bengigcoka vele moya wami ungavumi vele nje nhlobo. Ngagcina sengiyiyeka. Ngihamba isikhathi bazalwane ngagcina sengihlala ama-earrings wami ngalahla konke nje bazalwane. Kodwa bekunzima-ke ukuthi ngalahle kodwa ngabona ukuthi yazini akusizi because bengiceda ukwathenga nje iphakhi yakhona, iphakethe yakhona. So ngathi yazini akusizi ukuthi ngicubeke ngenza izinto ezi-against God because spiritually ngiyakhula and uNkulunkulu uyangiconvince from lezi zinto lezi ukuthi akuzona ezakhe. So ngawalahla bazalwane ngakhumbula ukuthi vele akukwazi ukuthi uhambe noNkulunkulu remain the same. There are things esizoshintsha endleleni uma uhamba noNkulunkulu. Angeke nje ufane, ngeke usenze izinto zomhlaba. So bazalwane-ke ngizinto ey'shothela ngisigcoka nje isikhathi esiningi vele amabhulukwe ngastopha vele because bese ngibona ukuthi izinto ezazona zikaNkulunkulu I'm not representing ithempeli kaNkulunkulu ngalezo zinto lezo. Okay, kuhamba isikhathi bazalwane kodwa ikhanda bengisaqhubeka ngiluka-ke bengisasanga-convict-yanga ikhanda. Kuhamba isikhathi yafika i-conviction yekhanda bazalwane. Ngiyiziba ngingafuni ukuzwa lutho ngithi awungeke phela umuntu uzenza njani-ke ikhanda manje phela ngizobamba ikhanda-ke mase ngingasacibi. Bazalwane ngayiziba indaba yekhanda ngayiziba kuhamba isikhathi soke ngiyiziba kwaze wafika isikhathi lapho bengasakhona ukukhuleka ngendaba into esekhanda. Ithi mengikhuleka vele ngicabanga ikhanda ukuthi lento egcina ekhanda akuyona kaNkulunkulu, lento efaka ekhanda akuyona kaNkulunkulu. Bengistruggle bazalwane kuma-prayers wami bengasakhona nje ukukhuleka ngento ebisekhanda because bese ngazi ukuthi akuyona kaNkulunkulu and I have to ukuthi ngiyikhiphe. Okay bazalwane ngelinye ilanga ngachina nje ahlala nomchino for 1 week. Sahlele 1 week nomchino. Hayi bazalwane le 1 week bengidonsa nzima ema-prayers bengakhona ukungena kiwo. Bese ngizwa nje ngibuyela back to square one ey'ntweni engiziyekile imijolo ngayibona nje sengibuyela kiyo. Bazalwane ngabona ukuthi ngiyawa boom manje kukhulile ngibuyela back to step number 1. Ngayikhulekisa indaba kodwa umoya ongcwele lokhu esho njalo lento la ikhanda ngiphume. Ngabona ukuthi bazalwane akusizi ukuthi ngingamlaleli umoya ongcwele because bengifunda neBhayibheli lokhu kuza ama-scriptures azongikhuza about that thing ukuthi anginikele umzimba wami kuNkulunkulu. Mangizinikele kuNkulunkulu bengize ngiyibuza ukuthi kanti nginikela kanjani kuNkulunkulu ngisenza izinto ezi-against yena. Kusho I'm serving usathane on the other side because ngenza izinto ezilethwa usathane emhlabeni ezi-introduce kuye. So ngabona ukuthi yazini akusizi ngcono ngilalela uNkulunkulu angeke ngize ngikhonze 2 yamakhosi. I have to choose one. Ngasusa into esekhanda bazalwane ngathi ukuthi okay it's fine uzophila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo bazalwane. Ngikhumbula leli zwi la elitholakala in the book of 1 Corinthians ekhuluma about ukuthi not 1 Corinthians. I really remember ukuthi kodwa la isikhona uJesus Christ wafela thina sonke ukuze thina isiphila singasabe sayiphila but siphilele yena. So ngabona ukuthi okay kahle kahle kusho ukuthi njengoba ngiconvince kanje vele now I'm no longer living for myself, I'm living for Christ and uChrist ungifuna ngale ndlela engifuna ngayo. So ngathi ukuthi okay it's fine singi-accept indlela uChrist afuna ngiphile ngayo because every time bengikhuleka ngithi Nkosi yenza umathanda, Nkosi makwenze intando yakhe empilweni yami. Kepha mase yenza intando kaNkulunkulu futhi sengiyayibalekela angisafuni ukuyilalela. So bazalwane ngabona ukuthi akusizi ukuthi ngingalaleli and then ngalalela kwenzeka intando kaNkulunkulu gcina sengikuyekile konke. Bazalwane ngababhlokha bonke abantu futhi enjoy nabo ngaphuma nje kibo ngafocus nje ekuthenini ngazana noNkulunkulu, ngafocus ekuthenini ngithi uyakhonza uNkulunkulu ukuthi udumo malweni kuye. So bazalwane ngiyaphila ngoJesu and angeke ulahlekelwe yilutho nje. Sifundiswe nje ukuthi urepresent ithempeli kaNkulunkulu kahle. Akukho futhi ukuzokulahlekela ngalokho bazalwane. Ake sibeni ama-light alomhlaba bazalwane, sishine singamjabhisi umoya ongcwele kodwa nje siyiphile impilo engqwele, siyinikele
amathempeli ethu kuye. Sivumela uKristu kuphile yena kithi, kufe inyama abazalwane, bese kuphila umoya ongcwele kithi. So ngiyabonga kakhulu. I hope ukuthi nizongizwa ngiguquke. Amen. Amen.